إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani negizinde Arab harflarini öğrenini devam etamiz. Bugün bizning 3-chi S harfi birinchisi betinde bizning bo'ldi, bizning ichagini joylig'ini sin harfi shulay bitsa. Ikkinchisi bo'ldi saqov F harfi. Bugün biz öğrenirmiz şu sılarının da eng qalini, eng semizi, eng tozasi sod harfi. So deb o'qila. So. Boshында shulay deb o'qila. So fatha bilan haraka. Shulay bit. So o'rtasida endi bunday deb keladi. Bunday deb yozila. Si S bilan ham oxirdan navaytib keladi, navaytib tamomlana. Su, so, si, su, sod harfi. Qalin, eng qalini. Bularga yaramay. Fa, sin, fa, so. Aydagi siha kitoblarning so'zlarida qaraygali. Narsa degananda sum, sif, fals, sarafa, расходовать, صرف itu. Sarafa, صرف itu. صرف itu. Yani расходовать. Sabara, sabır bulu. Basara, kuru. Qasaba, nasara, yardamitu, yansuru, yardamita, istabsara, yastabsiru. Qarag'iz. O'xshash harflar degan shulay bit. Safaru, ul bizning safar, yo'lga chiqu. Safaru bo'lsa, u safar oyi bor bitali bizning. Safar oyi. Shulay yozilgan. Safar. Sayf, qilish, mech. Soyfu, jay. Soyf, jay, lето. Intasaba, intasaba. Aydagiz o'qiygali birga. Si, su. Sum. Sif. Fels. Sarafa. Sabara. Basara. Qasaba, резать, кису. Qasaba, кису. Qasaba. Nasara, yardamitu, помогать. Nasara. Yansuru. Istabsara. Yastabsiru. O'xshash harflar. Safaru, safaru, sayfu, soyfu. Intasaba, intasaba. Hazır, mınsındayını so'zlar azrak, daftarga yozuv azrak bo'lacak, shulay be, azrakkina yo'l. Sod harfini yozamiz bir yo'l. Si, ikkinchi yo'l su, uchinchi yo'l sumni bir yo'l yozamiz, ikkinchi yo'lga sif, fals, sarafa, har bir yo'lni yozib chiqamiz. Aytib yozamiz. Sarafa. Masalan, basara, kurdi, basara, kuru, shulaymi. Qasaba, kisu, rezать. Qasaba, nasara, yardamitu, yozuv, yardamitu. Yozamiz. Ham ishlaymiz 15-20-30 taqir ko'paytirib o'qiymiz.
Укымасак, өйрәнә алмаячакбыз. Кайбер кеше әйтә, ничек җиңел генә ятларга, ничек җиңел генә өйрәнергә. Укымыйча, күп итеп, язмыйча берничек кенә өйрәнеп булмый. Берни укытучы да баш миен ачып, хәрефләрне салып булмый. Ниндидер дару эчеп тә, укол кадап та инде автоматически ул башка киреп утырмый. Тырышырга, язырга, укырга кирәк. Шунсыз берничек тә җиңелчә генә өйрәнеп булмый. Аллаһ Тәгаләдән иң мөһиме ярдәм сорарга. И Раббым, ярдәм итсәң, өйрәнергә җиңеләйтсәң иде шушы гыйлем юлын дип. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука